Menteri rang bakdu kari Israel Benjamin Netanyahu ulapan slam nya kajing tep vote jong kaken hun menteri ban menjur ya kajing ate ban sange ya siat hagasa kabadai ban long hakasni palai da kabaken no baka Hamas kasdang ban lek kelan namar kasdang ban pen kelai kajing ate sange ya siat hakikat to kat ne minit Menteri kambari jong ka US Anthony Blinken unget scam ba kajing sange ya siat kan sedang hakasni ublai kum balatmu wala kinong ya keren jong ke Israel kila menjur ya kane ka jingate hadin ba kila keren da kibnai Henry omla ban pentre kam ya ka tat hadu banda menjur da ka kenhun menteri bat ke sorkar Kamas kal ong bakla pen scam ya kate ka jingate endelas ngothu baka persang ban penrung ya ki katto ka ne ki dekhot jong ka hakathop jong ki koi di Palestine ki ban sapalat apo kate ka jingate kane ka jing pen slam kalaja hadin ba ka jing hiar thma jong ke Israel hagasa hadin kajing penpena jong kajing te kular hakasi balang kalapan yap ya palat pra pongut kibriu ong katunat kakuat kakya jong ka Hamas. Kendiat kenta shua banlong kajing yalang hakas step jong kasni palai unitan yahu ula keno ya ka Hamas baka persang ban shim kabu haka minit ka bakhadu shua ban soy ya kajing te. Kaken hun menteri kanom ya kendu tan hadu baka Hamas kan pediangnya baro ki benta jong kajing te. Loong ka kerwo ke office jong menteri rang ba ka Israel. Kilat pathai kubor jong ke Israel keletu bakala khami lenti baka kenhun menteri kan ya kendu akasi thok ding ban menjur ya kate ka jingate bat balapen bet ya kate ka jing ka balaken no wat ya kane syam la penti kena da ka basai. La khami lenti baki babun ki menteri jong ke Israel kin kersan ya kate ka jingate Henry Kapor Janmit jong kasni palai Itamar Ben-Gvir Menteri katanat kampo ying uloong bakaseng jong kan ino eka sorka jong Netanyahu lada kakenhun menteri kan ai jing menjur. Ki kubor ki thu baka Hamas kala persang ban penrung ki keteng jong uwe ne arngut ki dekhot bapau nam hakathop jong ki koidi ki ban sapalat hapo kate ke jingate kular kabenta baningkong jong ka jingate ka ba Henry tayo kan yu I balai pholai ngut kinong syara bor kan thop ki kenthe ki kena bat ki temen en pen kela syaki koi di Palestine ki badan haki patok jong ke Israel. Kisipai Israel ru kin sekendria no syapang mingi syajengai na kijaka babun breu hagasa. Kinong Palestine ki bal syak pen kendria kin la ban sedang banik pai no syalaki jong ki ying kisem. Bada kispa teli ki kali ai jing Arab kin syak bandung syakate kathan man la kasni. Ka jing yakren na kabenta ka baar ka badai ban yoi balapelat ya kinong syak rabor ki badang sa. Kajing penmi no pura ya barok kisipai Israel bat kajing wan pai biang sya kajing suk kabane kan sedang hakasni kabakhat Henry. Kabenta kabalai bat kabakhat du kan kentup ya kajing pen pai biang nya kino kimet yap jong kinong syara bor ki badang sa bat kate kajing te biang ya kagasa kajing yar thamaling sun jong ke Israel kila peteng hadin balapen pena ya kate kajing te hakasni balang. La penlong ya kajing yar thama hakisan pau teli ki jaka hagasa nadu balapen pena ya kate kajingate loong kisipai ya dari jong ke Israel bat katenat pahara jong ke Israel haka kerwo. Menteri rang bakdu jong ke Gatar balapen long pedeng ya kijingnya keren ula khot ya kajingnya suk na baro aliang mamla shua ban sedang ya kabenta bandingkong jong kajingate ban sanget thama ka ba Henry tayo. Kang ya kajingnya ki ban pendu jat ya ka Hamas ka balakang kum ka sengle no da ka Israel US bat ki wei kum kajing kentho ya kajing yar thama ka baklem patuja menoru ya ka Israel haka henyo tarik risau arajar apolai haka bakum bai khat ar hajar ngut ki breu kilayap bat aspa san puwe ngut ki wei pat kila sya penyap na shim kum kinong sya te palat sau pun reu hajar nyos pa prapo prangut ki breu kila sya penyap hagasa nadu kate kapor ong ka kubo jong katanat ka kuat kakya jong kate kathan kabla penyat da ka Hamas kibabun na ki R.9 million ngot kinong song jong ka Gaza ru. Kila syak pen kendia jaka kadon kajing penjot ka bajur, bat kadon kajing duna ka bajur hakabam ka umpnyang, kidawai bat ki jaka sa kat bakit nat ai jing Arab, kia le ban yo jing Arab ya ki badon kam jing Arab. Ka Israel ka ong bakhandai posau ngut na kinong syak rabor, kidang syakem haka Hamas haka balai posau ngut na kitei, na syim bakilayap kidan sangut kinong Israel, kibla syak rabor haswa ka thama, angut na kitay kilayam.